бір Лапина Валентина Сергеевна деген бір орықчан кемпір бар эле, психически нездоровый. Анан уагында Баскан Улан деген нотариус колдорун байлап байкушты, сабашып, анан кийин нотариальный жанагы үйүн сатканга кол кой десе, кол койбойт эми, орукчан болсо да психический. Анан сабагандан кийин мынтип жазып атат силердин нотариусуңар. В связи с тем, что она не в состоянии подписать, за него подписывает его сосед Кучин такой-то, такой-то деп, кол койдуртуп үйүн сатып берген экен. Жакында мен адвокатты жалдап, сотты утуп, эметип атам, конечно, анын жасап атканы бирөөсү судоисполнитель. Ошону сатып алып, сатып берген адам, ушу Ысык Ата районунун. Бирөөсү следователь. Анан кийин эми мындай нерселер деген безнаказанно нотариустар калбаш керек да. Оорукчан адам психически. Ал деген невменяемый болуп атат да. Нотариусуңар билип атат. Кол кое албайт деп туруп, башка бирөөгө кол койтуп сатып берген. Это же уголовное наказание. Эмне ал кишиңер сот болом деп, баягы спискте жүрөт, судья болом деп. Андай кишилер кантип судья болсун?